Ikoranabuhanga rigezweho, intumwa idatenguha. IT Zone, igisubizo mu ikoranabuhanga. Tugurisha computer z'ubwoko bwose, tukagurisha telefone z'ubwoko bwose, tukanakora reparation za appareils electroniques zose ku giciro cyiza. Turanguza telefone na computer, n'ukeneye imwe tumuhera ku kiranguzo. Ese waba ukeneye no kudutuma mu mahanga? Biroroshye, dutuma icyo ushaka tukikugezeho nyuma y'iminsi 3 gusa. Wadusanga mu mujyi mu nyubako ya Shike kuri floor ya mbere, cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 IT Zone, accelerate your success. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Waruzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificates zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu, dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda, yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa, kuba tumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga programu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 078 03 64 93 no kuri 07 87 21 68 40. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Muri kursi turagufasha nta mananiza. Ladies and gentlemen, dutangiye episode ya 4 kuri Grand Secrets. Dutangiriye hakuno mama ahamagara Zehira. Zehira agiye, ibintu ari waba Zehira porampora. Zehira mwana wanjye, episode ni 4 twinjiye. Ngenda cyane bedagura cyangwa bisanzwe. Aka nagasobanuzi ngo hayi kaze. Wewe wahisemo gukanda subscribe, dukomeza kubana turya show. Mwibuka kiraha nibwo bahise bamuhamagara. Zehira mwana wanjye. Hello mama. Mama. Ni Zainab uvuga. Yakanazemo. Zehira yo munganya arimo aragenda. Bimeze bite? Gaturore. Grand Secrets. Arangije umukobwa ko ntari umucuhi, aramukupa. Witaye ku mwana wawe, imfura yawe yaragiye kumongana, uraho ngaho gusa nuhoshe. Uyu ntiyabyumva neza. Kankurikira uhari umpamagaye. Zainab. Ndaza kubizamo nyuma. Zainab usampamagaye ate kandi? Zainab uko nzi ko yapfuye. Baranamushyinguye mwibuke. Zehira. Yibuka ko hari umwana agomba komeka. Zehira. Mama romeka. Mama arakurikira, mukurikire. Nkomeza kubibutsa ko uba ushaka kwamamaza kuri filime zacu, hamagara kuri 0788 88 aba basesekaye muri Ankara. Tayari porampora. The Great Entertainment irakwamamariza neza cyane. Nana babwira gukomeza gukora subscribe, dukomeza kurya show. Uyu nguyu uko agenda ntazi ko mu rugo hari amabara yabaye. Hano hari abanyamakuru menshi, wasanga ari we bategereje. Oya muvande, ntago ari ngewe. Dukomeza tugende. Icyo atazi ko mu rugo amabara yabaye. Geliyorlar, kayda git. Dore ngaba baraje. Mr. Balish, watuvugisha? Tuvugishe. Ese niko kuri ngo wowe n'umuja wawe muri mu rukundo? Ese bimeze bite? Abanyamakuru baravuga. Arkadaşlar ne diyorsunuz, neden bahsediyorsunuz anlamıyorum şu an. Baravuga Balish. Uri mu rukundo n'umuja wawe cyangwa? Balish. Ntago ari cyo gihe cy'itangazamakuru riba hakuno. Toparla durumu. Kızın başını. Urabona amabara yabaye. Balish
gira tugende wadusobanurira mwihangane gato mbasobanurira gato cyane Zahira turakorana ikirende ibyo ngibyo ntago najya mu rukundo mu bana wacu nagushoboka bishoboka murekera ngo gutambutsa amakuru adafatika ukuri nuko nta kintu kijya mbere none Baris none kuki ubyinana n'umuja wawe karabaye mu bitware gake mwabagabo mwe guys mutware ibintu gake nimba mudakundana gute boss nkawe ubyinana n'umuja wawe ni ikibazo abanyamakuru baravuga umbo yo monganye ntumbaze ngarerekeza hehe ibintu ni waba katurore episode ni kane kuri Grand Secrets pora sasa kubera ukuntu iyi seri ari ndende buri episode yayo nzajya mbaha episode imwe buri munsi ubu niko tugiye kuyikora muri ihangana nta kundi episode imwe iramara isaha namwe mwarabibonye episode imwe buri munsi nta mpinduka zibaye mu pariki iruhande mama hakuno Aynur Hanım. Aynur madam yego Aynur Hanım. Aynur İyi misiniz? meze neza Bilmem. ntago mbizi Aynur Hanım hiç iyi gözükmüyorsunuz. ndabona utameze neza Sizlere kadar bırakayım. ngwino nguhe lift ngwino aza kumuha lift ni mama Buyurun geç. mwinjire umukobwa azi ko bamutaye mungurisha mwebwe nta soni uyahise ahamagara Zahira mwihangane musige message kuko umuntu uhamagaye ntago abashe kuba yakwitaba aka kanya ntago yakwitaba Hadi gidelim abi. Baris tugire tugende mwana wewe ntago wabyumva mwana umukobwa ntago ari kumwitaba ngo yumve ibibazo byabaye wewe bitebye wari kumbege dusige kwera umukobwa wasaze nta soni O da doğru. Yürü. umva Nereye? nge ntago ngenda mbese ugiye Satışa kapat. iki cy'indege se kandi ibyo ntago bindeba indege iradusize mu minota 10 ntago bindeba muvandimwe none Ne demek o? ibyo twari tugiyemo ibyo si ngombwa Güvendim. mwana isi nijuru koko Zehra da benim için öyle. we ntago wabyumva Yaşamıyorum şu anda gitmek. Zahira ari mu mazi abira umukobwa w'inzira karengane İhale. sawa Çıkalım İstanbul'a dönelim çözeceğiz. Abi sen ihale. none uragira ngo tuze ku umva nkubwire rero wa muhungu we Oğlum manyak mısın? Bir problem çıkarsa ne olacak? ariko nibigenda nabi turaturimbutse nta kigenda nabi Ya Barış ya. genda nge nsubiye inyuma Kiralarım. Barish none se we genda wowe gihungura Biraz daha mbe yakora mu rugo twe twasize mama yahwereye sen de doktorunu çağırsak daha iyi olacak bence. İstemem doktor. kubera ibibazo byabaye Aklım uyu ntago akeneye kumukoza akundana n'umwana bishoboka bite Biraz daha kolonya Leman Hanım. İstemem. tuza biragenda neza madamu Leman utari wasi papa aracyareba amafoto hano Hale bak. wabibonye se Beyefendi ekonomi dergilerine kapak olsun diye uğraşıyoruz. tugerageze kugira ngo umwana rwose atajya mu itangazamakuru none do byarangiye abanyamakuru banditse Din abi. Bak wari uri hehe se ubundi ibyo byose byarinze kujya kuba n'amabara yarinze kuba uri hehe nayindi koga Pazi oldu. uri aho gusa Ben de görmeseydim. imana rwose idufashe ntibijye kure cyane ibaze kubona abaturanyi baducishemo ijisho nta soni Halil katlamış kızı. Cahide'nin ne suçu var? Az bile. ako sinki zatimbuwe we yakoze amakosa Aksi daha fazla olsun. mureke tureke kuvuga ubusa Zehra. umukobwa yakubiswe ibibazo biraba Cahide. hariri yamutimbuye basi na mama aje byivanzemo baramudiye Olmak da ne demek? uri aho ngaho umukobwa urimo uramucanaho umuriro gusa kuki udasobanukirwa ibijya mbere mwana n'inzirakarengane nerede? Baris ubu ari hehe yagiye muri Ankara Kızdan ihaleye girecek. yagiye muri tenda Bir dakika. umunota umwe gato cyane Burada ne ilgisi var ben anlayamadım. ubundi ikibazo ufite kuri Baris ni iki ushatse kuvuga iki Zehra'nın yanında Barış Çamay olmasaydı o fotoğraflarda internette ngo Baris na Zehira ngo ngwino Hizmetçinin oğlumun kolu. none ushaka ko Lan yok. dukomeza kurekera aho ngaho no gusanga umuja ari mu maboko y'umuhungu wanjye nta soni Hele sen. Sana mwese ndashaka ko muvana mukagenda by'umwihariko we Halil bekle. gute nta soni umwana gute umukubita kweri Yani bana ni Selemani fotoğraflar erega urabona nagira ngo rwose mbihagarike ubushize namuhaye gasopo ntiyumva Dinlen bir. urwo ntago ari urwitwazo Yıkıl git karşımdan wumve mu maso ntago ushaka kujya kubona bunları. nta soni uwo mwana wanyu uze kuvuga nyuma yego madamu
Mehmet na mushiki we nabo bacaho nawe sohoka byo byihorere uri mu biki aha mabuja nimba yarakaye ntibikeda awamenya Şimşek çakmadıkça gök gürlemezdi. papa yagavuga ko buriya inkuba yazamutse we tarati birahagije Benimle uğraşıp duruyorsun resmen. we ntago wamenya kuntu ibi ngibi birimo kugenda bikomera hako ngo umuntu yabyinanye byagenze gutya urakeka ubwari ubuzima ntago natuma ukomeza gukina usimbi mu buzima bw'abantu nk'uko wahoze imbere hose wibuke yari umukinnyi bwa mbere none ubu tuvugana ari kumwe na mukuru we si ibyo gusa mukuru we nawe baramukinnye azinga umwana afite nuwe nuwa murumuna we umugore ni umunyamabara bazi yarabakinnye uyashaka kwivugishiriza mama amenye ibijya mbere kombe kugira cyo gufungura cyari kuri ya page y'ikinyamakuru cyanditse mwandizi nko nawe zagushimishije kweri Kızıma da birakara güzel çıkmışsınız. yari amafoto meza mani mwari mumeze neza İstersen Pelin. nuko rero na we wigira ikibazo sha Bakmışsınız ki birbirinize. mwari mumeze sha hariya rwose mwari mumeze nka ya maposteri bashyira ku mafilime wan mu maboko rwose mufite ari wane telefone ntayiriho gute se kandi Ne olacak? yaba yagiye hese kandi niki cyambayeho Bilmiyorum. ntago mbizi Olmadı kesin. yarahamagaye Balis Tabii canım. wenda murwara ikibazo koko si byashoboka Ya öğrense durmaz gelirdi o. Yine elinden tutup kurtarırdı seni. humura nabimenye uraza kongera ujye mu bakomazi mutabarwe Demedim mi söz verdi diye. weho si wavuze ko yavuze ko atazagira kubabaza se yansezanyije ngo ntazambabaza yavuze ntazigira nabigerageza na gato si wumva se tuzakurina mpaka Gitti belki. ntago yatuma hari ikibi kiba ku nshuti ye Yamadı tabii. cyane rwose Biz bile ntago yagira ngo aryama asinze yari aho ngaho urumva tuza imana izabashyigikira ndabizi amanywa nijoro amasengesho musenga ntago araye ubusa Sürekli araya girmeye çalıştı. elleri kırıldı. uzisha ukuntu Merak etme iyidir ama. anko yivanze mu rugamba yaje gutabara hari abuze gato bari banyishe none se wahamagaye anko akagira icyo agufasha Yüzünü bir silelim tamam mı? gerageza unatunganya agasura kawe humura ntari wasi ubundi uryama uruhuke nimba tarati yabyivanzemo humura kumbe hakuno kuri ruhande yahamagaye mama halo Zehram sen misin? Zehira mwana wanjye ni wowe Zehram. Zehira Anne. urimo uravugisha icyo cyana cyawe se ngiye ntago ndi mwana wanjye uri hehe mama ameze neza Ne giderken görünce. mwana wanjye kukubona bakubabaza kuriya byambabaje rwose numvaga ameze nkaho nibuze Zehira ntago nahumeka udahari mwana wanjye uri hehe uriye mwana wanjye ngo nze ngure Volcan hagarika imodoka abana barimo umwana njye ntago ndi umwana dore umujinya aramwica noneho dore umujinya wankecuru urimo arangaho witaye ku mwana wanjye ndi umwana uri imbere yawe ntiwananyibuka wagikecuru we Cerena ari mu biki jugunya hakurya inkecuru yewe Volcan areba naguhamagaye mubwira ko ni Zainep niko navuze Zainep cyane nyine Zainep ni wowe cyane nyine umukobwa wawe wita ko yapfuye niwe uguhagaze imbere mwana wanjye ni wowe byanyabyo karya ibishyimbo bitogosheje wanyecuru we waranaye uzi n'ikindi kandi nkwereke kuvane mu buzima aratogota filimi iraha bullet ndaje mukuru kumba akagoryi kabitekerezaga imana ishimwe filimi iraha Ama götürür. Cerene wanjyana aho Zehira ari nkomeze mvuge Cerene nkuko babivuga cyangwa mvuge Serene nyine ubwo muhitemo icyo mushaka namwe nta Cerene nta Serene byose ni kimwe ariko bavuga Cerene Fotoğraflar. byiza twakagiye tuvuga uko babivuga tukareka kudabinga cyane tugakabya Önce de mi çıktılar böyle? wasanga uyu nguyu uvuze ngo uyu yitwa Ndabaga undi yitwa Kadamage Senin kadar. undi akitwa Feliciyane na Pelin Rufonsina na Evet annem. na Beretirida na Mukamana Ablam yalan. kumbe hakuno sister na brother baje kuganira ibyabe hano namahano herkes yalan söyler. buri wese mwana arabeshya nta muntu utabeshya Cemal'le sevgili olduk mu? urakeka yavuga iki mwana ngo nkwi we nimba abantu bahuye bakavuga nawe wasanga nta birenze ikibazo kirimo ni ikihe ku buzima bwabo bwiza twiturije amahoro ahari papa nawe ari aho ngaba baza abantu atabaje gutekereza muravuga iki mwabana mwe reba muravuga neko sha Bir şey demiyordum. nta kintu twavugaga papa Anan cevap vermedi mi telefonu? Aradım da yine meşgul. Amayeka atari kwitaba telefone reka shwi twamuze natwe Ablamın telefonu. ashobora ko arimo ajya kuvugana na kariya kagoryi k'agakobwa Yani none se mukuru wawe ntumwite mukuru wawe İyi yaptı.
Keşke kemiklerini de kırsaydı. Uyu nta nubwo ashaka kumenya ko uriya mukobwa Zehira Bu böyle olmuş. avukana n'aba bana gusa bahuje mama twajya kugira icyo dukora mwicare mwabyana mwe Otur. aba nibo bana b'uyu musaza Halil yabyaranye nande na mama wa Zehira Gelsinler. gusa ntago ajya yemera ko bamwita umuvandimwe Bana bak. reba wacyana gufunga umutwe uraho ngaho Bırakacaksın. nawe ngo muve muri ibi ngibi Değişmeyelim. mutakomeza kubyivangamo nta soni dore uko bisa ni impangaba bombe hakuno papa Suat, Swat diyorsun sen? urimo urahamagara nde Barış'ı arıyorsan sakın. ntuhamagare Barisi nimba ushaka kumuhamagara ntabwo nshaka umwana wanjye tumutwe Sabahtan beri açmadım. Tamam Cahide. wigira ikibazo rwo Cahide ikibazo cyawe ni iki nta kintu kibi ngiye kumubwira Ulaşamıyorum ki. urabona nta narizo ziri ahangaha ngo ngire icyo navuga kuvugana nawe communication hatari reka mvugane na Sinani wenda Lan güvenlerini sarsıyorsun böyle. gusa ariko iyo ari ku mwanya we aba afite confidence ko byose ari Cahide wi papa ariko kuvugisha umwana hari ibirenze Ondan geliyor. mama hakuno aracyumva atameze neza uyu we ahorana igihe kinini na mama Cahide yaraje Konuştuk bu konuyu. turatinda kwingenze ibi twabiganiro kenshi dore aho muracyakomeje mugenda rero Anneciğim. hagiye kujya muri Belgique Belgium Baş taş üstünde bırakma değil mi Cahide? Ay, aşk olsun anneciğim. uyu ntajya abyumva Tekrar ölçelim mi? Gerek yok. dusuzume ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso yawe impamvu ni iyihe se Senin annemi üzmesini istemiyorum. we nta muntu nshaka ko yita ku mutekano wamuretse njyewe Davranışlarına dikkat edecek. uretse njye Nasıl davranacağım? nta mwemere kuba yafata mama nabi kabone uko byagenda kose mwitondere ibyo mukora O kızın oğlumu ayartmasına asla izin vermeyeceğim. Ben ne diyorum sen ne diyorsun Can? ivugisha mama nabi nanjye sinamuvugisha umva ntago natuma hari umuhungu nkomeza kureka hari umukobwa ngomba kureka ngo aseducing umuhungu wanjye ndeba nta soni Yeter. ibi byose kuva Zehira yajya hano ubundi byatangiye kuba ikibazo kuva ku itangiro Zehira yabaye Zehira mwavuze ibintu byiza mukareka kuzana parade afite umutwe n'ikibuno mama Kapandı zaten. erega ikirego cyarangije gukemurwa Asla bu eve adım atma. umukobwa ntazongera kugaruka muri iyi nyubako koko se Cahide cyane Enes, oğlumla ilgili reka mfatire umwanzuro umuhungu wanjye Leman Hanım. Miss Leman Veremezsin Cahide. ntago ari byo Cahide Mevzu. menya aho ubarizwa umenye izina ryawe umenye n'ugomba gufata umwanzuro hano ufata umwanzuro nkandi wowe hano umugabo wanjye umugabo nawe ntacyo yavuga ni nyina tureka asuzugura mama Cahide ufata umwanzuro nkandi hano abana banjye ntibafata umwanzuro we waje hano tuguha izina ry'umuryango utangiye kwigira kara kajya wakagorewe nuko mana yanjye uwo yahuye n'umwana we biramurya Tamam. mama ameze neza byarangiye Ceren Hanım çok teşekkür ederim. Kereni ndagushimira cyane wakoze Zahmet ettiniz. wemeye ujya mu bibazo ku bwacu nta kibazo Aynur teyzem hoş geldin. urakaza neza anti Aynur Nasıl olayım kızım? Şükür diyelim. rwose kumera neza byo nibyo kuko umukobwa wanjye ameze neza nanjye meze neza nitwa Pelin Buyurmaz mısınız? Annem de gelir şimdi zaten. Yok benim nimba hari ikibazo twaba nta kibazo ndi hano yareba Biz Cemile ablaya geçelim. Hadi kızım. Ya neden Aynur teyze? Yok. Biz öyle yapalım. Hadi Zehra. Buyurun biz bırakalım sizi. Yok şurası zaten. yabaye kare futi bajyane aho bagiye oya ni hafi nta kibazo Yok. ni abaturanyi ba Senin akrabası. Kamil oya Ablası. Ya ama görseniz inanmaz. umuvandimwe abari aho ngaho mu gisagara Benim ahiretliyimdir Cemile abla. Zehra'nın da teyzesi sayılır. haraperezanta bahuzahuza inshuti y'umuryango byiza noneho Umarım bu... okay mureke none ngende hari ibindi ngomba kwitaho umarım. okay nizere ko uragira amahoro Çok teşekkür ederim. wakoze ku bwa byose Celen Demek. oya nta kibazo Aynısını yapardı. ntacyo ntabakorera ni mu nkinira nzaba mpari bye ciao gusa biramurya gusa none uko abireba umuryango we ntago ubayeho neza iyo ntago yamwita mama kuko nta rukundo rw'ababyeyi yigize abona gombe yakora papa n'abana Bana bakın. Bir daha o reba sha kadını bu evde adını... kiriya kizina ngo ni Zehira uzongera kukivuga nzakwica nta soni kirakatsindwa n'uro muzajya no kukivuga bakandikaho utuntu tw'utunyenyeri nyine bivuze cya kijambo abanyamerika bakunda kuvuga murakizi umwana w'intuza bandika twa tudomo nanone tw'utunyenyeri uraseka pasi Sizin bugün okulunuz yok. ngo n'umwana w'intuza Okula. nta soni hari aho ngaho yigira kara kajya papa Durumda.
Hadi okula. Nemwe nawe mfata igihe cyanyu. Daha sonra okula. Amashuri tuba twararise ibyo tuba twarakoze byose muri aho ngaho mwigira kajya. Ya bu eve almaz. Uriya ntabwo mwemera muri rugo. Urumva niba mushaka mujyana nawe. Turabyumva muze. Turabyumva ngaho genda. Ne suçu var çocuk? Harira abana bakoze rekosa. Wibabangamira. Abishywa wanjye nabahanga bazi ubwenge n'inzira karengane niko wibabangamira. Inzira karengane nabahanga. Kare kasha. Nta rubuto rwa kure giti cyarwo. Wasanga mugiye gukurikizanya ko kujya mukurikize nkanjye sha ufite ikinyabupfura, ufite n'indangagaciro zo kwanda umugabo. Ubasanga mutakurikije nyoko. Yanti bini biki waje ikintu ukora. Arkoyun kendi bari. Ya mwabana mwe. Buri mugabo wese agira uko abaho mumureke nawe buriya nubwo buzima bwe. Papa ko mbona ari imbogo. Yigendera. Bildiğin hadise çıkmış ha konakta. Ubwo rero mu nyubako habaye ikibazo. Yoresha gitti. Semiriwe byabaye ibibazo rwose. Sayla konuşabildin mi? None se Zahira muvuganye ngo bigenda bite? Ibyabaye ku itangazamakuru ibyanya byose ntago turabiganiraho. Hele bir gelsinler. We nari tugerayo. Soracağım da. Ndabaza gusa gusubira mu rugo ni ikibazo bamuciye. Aragaruka mu rugo ramukubita ipiki. Semil. Şey diyordum. Ibo ndibaza. Şey oldu. Ese hari ikintu cyaza kuba. Ben Zehra'nın peşinden gidiyordum. Urabona ndimo nkurikira umukobwa wanjye Zahira hari telefone yampamagaye. Ninde wahamagaye? Alo dedim. Navuze ngo halo. Anne ben Zeynep dedi Cemile abla. Arangiye ati mama ni Zeynep. Kuki? Başından gitti dizlerimin. Ntekerezo zanjye ziba ziratumutse. Habuze gato nkubita amavi hasi. Mana y'isi n'ijuru. Cyangwa wataye ibuye nyine byagucana umutwe. Oya yampamagaye. Mukundwa. Bishoboka bite? Zeynep mwaramushyinguye yaba yaragiye mu kindi gihugu se. Tuza mama. Gusa byandiye mu mutima. Sesi öyle tanıdık geliyordu ki. Anne dedim Allah. Yavuze ngo mama. Hati mama I know. Bak kızım. Mva mukobwa rero nkubwire. Doğan kız bebelerin göbek adına Zeynep. Hari abana benshi bavuka mu bitaro bitandukanye bakabita ba Zeynep. Witangira gutyo Zeynep kanaka. Değil mi? Nk'uko wakumva hari abandi babi benshi ugasanga za The Great Entertainment ni nyinshi ariko ugasanga iri kuri top baracyayiharanira baracyayirwanira kugira ngo bamenye ngo bimeze bite. Kızım gelsin bağrıma basayım istedim. Nakifuje ko umukobwa wanjye yangarukira nimba gihari. Bak. Mva nkubwire. Aynur. Güzel kardeşim benim. Muvandimwe mwiza. Sen Zehra'yı o durumda görünce. Nubona Zehra muri situation. Kafam bulanmış senin sanki. Nyine wenda ukabona byagucanza nta buryo muri kugana ruko nyine uri mu situation zikomeye nawe ubwawe ntago umeze neza shoke yabonetse. Topla kendini. Ishyire ku murongo ntutume Zahira akubona umeze uko nguko sibyo. Tuza nibyo bya Zeynep ntubimubwire rwose nkuzane umukobwa yimuganire mugire icyo mukemura. Nkomeza kubitsa ko turi kumwe na Kigali Universal Language School aho wabasha kwiga kuvuga indimi zitandukanye ukabona perime na profesor ari mu gihe gito cyane. Uyu mutipe bita Volcani Kigali Universal Language School yamuhaye perime nziza rwose international. Nawe genda wige muri Kigali Universal Language School ibintu bigende neza. Ururimi uvuga ari wane. Zehra. Igifaransa kidudubiza, Icyongereza kidudubiza, Igihinde, Igishinwa. Ne oldu? N'izindi nyinshi zitandukanye muri Kigali Universal Language School. Nimero za murakomeza kugenda muzibona muri flyers. Ibintu ni neza. Mpora. Anne daha mwana wanjye si mama kanakano toto. Defa birlikte bir yer. Sen bana Pelin'lere gideceğim diye. Ni mama bwa mbere wafashe umwanzuro harana twarahagiye. Biranga. Twakwigene tukishakira tuba bikaducanga ariko twagiye. Tamam kızım. Ben yalan söylüyor demiyorum ki. Ne diyorsun? Mwana hari yararambiwe. Anında değil. Gusa mama nawe ntago yasigura ushaka afite abana yabyaye hariya ntago ari byo. Dedim. Olmayacak duaya amin denmez dedim. Şimdi ne diyorsun o zaman? Ay, ben ne dediğimi biliyor muyum sanki? Mwana wanjye reka dutegereze ko hari igitangaza kizaba. Wene gijo nijo bundi sizatwumva. Öyle yerlerde Zehra. Uravuga iki ariko? Kevser gir. Kombe hako. Nese ngo Zehra yakoze iki? Bizde duş. Kevser tuza nawe ntago wabyumva. Hani ibibazo byawe bibazo. Nese mukobwa yarasaze niko. Gel. Tuvugane. Doğru. Bina muvandimwe. Ari mukuri. Anne ya. Ntago uri umuntu udasanzwe uri mu rugo. We ntunyineshe. Baganirire nk'umuryango. Söyle bak. Gaho Zehra mbwira rero wa mukobwa we.
Nerelere gittin kızım sen öyle? Yakıştım. Wahoze wa mukobwa we. Disco mudur, bar mıdır bilen? Nta n'umwe wari uzi yuri ngo mwagiye muri disco mwagiye kubyina twakubuze. Biz kötü bir yer... Tikesivan. Ki. Batwibeshyeho anti rwose. Abantu batwibeshyeho. Benim... Irindi jambo riturumbutse arariraje ivuga nabi. Baris nanjye nta kibazo. None mwahuriye he yakoze iki? Geldi yani gidilir mi? Murangiye muragenda mujya ahantu mujya kwaje. Iyo bakubwiye ngo mujyane. Ibi ngibi ariko ntago bimeze. Vermek istemiş anne. Usiko mwatuma abantu batezanya ibibazo Kazımlar geldi falan. Zehra'yı ağlarken görmüş de şey yaptı. Urabona hari hagiye kuba ikibazo bigiye kuba imyaku umukobwa agiye gutwarwa ku ngufu ibibazo ariko amafoto yafashwe agaragaza ko ari kumwe n'umusore muri bar. Gerçekten bilmiyorum. Ariko sinzi uwayafashe sinzi uko nuko yagiye ba paparazi barahaba. Paparazi barahari rwose. Niko ni ikibazo. Umukobwa ari kwiregura baramushinja ibirego byinshi kandi ararengana kumbuye ngo yaragarutse. İhaleye giren... Sinan meze bitti. Neden? Yako mwana. Şartnameyi değiştirmiş, çift imza istediler. Bittik oğlum biz Nadusabye kudaboringa wakinwe no uraho ngaho. Bir hale. Ntacyo tuza ihangane we subiraho ndaje. Burada iş bakayım kendine. None se byo binatanga iki mwana wewe. Aradı. Papa nawe yahamagaye. Berabermişiz. Ndani navuga ngo byose meze neza. Nigira nkaho turi kumwe mwana musa kandi watibitse. Tuza nyine wewe papa. Wewe mubwire Baris. Ben dönmüyorum. Mwana kuri no curi kubiki mwana. Uzi kujya gutuma nshwanyuka kweli. We. Ndimo ndashaka Zehra amenye ukuntu ameze. Mutipangakishwe na Zehra yitaye kuri business z'umuryango ibindi bizaza nyuma. Dans edelim dedi Barış. Hari baramwe ngo tubyine. Nawe wemera ko mubyinana. Sibyo muko? Ne? Mama. Ayıp mı yani? Hese ni icyaha kubyinana n'umuntu. Dans etmekte. Mu kubyina harimo ikihe cyaha? Akagorye gusa. Dore ko gasa. Ne oldu? Ni iki cyakurikiye muko ngambwira? Nyine hakurikira urabona. Tık biz oradan. Twasohotse tujya gutembera. Aho bagiye turahazi baje kuri Sakas. Baris. Nanye ni byiza. Rüya gibi. Nana wajya ngo ndi kurota. Görmesek de altı karınca bizim. Ya muzanye batarasisi bararyoshya nta kibazo. Beni üzme olur mu? Yeah. Yibuka namubwira ati ntuzambabaze musore namubwira ati habe na gato. Never. Sinzigera nkubabaza. Uko bwo gusubiza dodore iyo yibereye. Ni wane. Kumbe hari ibyo tutabonye burya. Baje no kwicarana harangije namufubika aka kantu bari barakadutsimbye ariko nta kintu mwumvamo nta mukobwa nta muhungu ujya ukonje imbere y'umukobwa ubundi kirazira no mu mvura y'amahindu urubura rwaje mbese byakomeye avuga ati njyewe ndi bogari ndigeya. Orasını biliyoruz. Kevser teyze ama orasını biliyorsan neresini bilmiyorsun anlattım işte. Kevser o kusi wagireka kugira ngo utekereze bidahari. Njyewe nawe nta kintu cyabaye twakoze gutyo. Sawa twabyumishe muko. Üstüne geliyorum senin. None sukeka ko ndimo nakubwira nabi. Evet. Mvuze ngo urgo alır gibi kız. Mama urimo urabaza ibyumviro by'umukobwa. None nishimye cyaka nta kibi cyakoze amakuru yageze hanze kandi byarangiye. Mama. Wakuze nawe uri umukobwa. Warakunze. Sibyo? Ndabizi narakunze. Muse ubwo bigeze aho ngaho do. Nkizeho risani ndafunze. Koma ngaho yaraje. Murakaza neza mu rugo. Kugira hano. Hoş bulduk oğlum. Namwe murakaza. Aç mısın? Çay koyayım mı? Urashonje ngira icyo mbaha. Elime. Ndashonje Perin. Biz rwose. Isıtalım hemen. None se twasanya tuza. Reka mbikore. Zehira sibyo rata abana bagiye gutunganya ibintu. Abana nabo bahungu. Yok çocuk gibi tafre abakobwa sha. Umukobwa wanjye nirereye sha. Wirereye? Yok canım. Sawa vuga ibyo ushaka waramureza ariko mu kanya raje mu buru mureba. Abana b'iminsi bafite ubushuhe n'abasore bafite ubushuhe ibintu byaradogera aha nzaba mbarirwa. Nyetiranga reka mbegere mbabwire iyi nkuru rero ntago ari ntoyi. Iyi nkuru ni ndende iri hagati y'uriya musore n'umukobwa Zehra avuga ngo ngiye si ikosa ryanjye mu gihe umuhungu avuga ati ngiye urabona ni iki gutya byagenda gutya ariko ntagira umwumvamo. Ubona Rome ndabizi mwaryohewe we ndabakunda koko nuko mudakora subscribe mukane subscribe ntago ari ibintu bigoye mwabantu mwe ubu gukanda ari ako kantu k'umutuku ubona kandi zo subscribe ugakanda kazogera nka upload ukabona notification ibintu bigoye mume subscribe bitwaye urabizi mama muzagira umudomo üzülme ne olur uyu murakarira mwana ndakwinginze sibyo se Ya Pelin Pelin yani ben
icyo mvuga Bir şey diyemiyorum. Nta kintu nabasha kuvuga. Buse navuga iki kirenzeho. Düşüncemi. Ibyo mvuga byose bari gutekereza ibyabo ngo abakobwa bafite ubushuhe n'abasore bafite ubushuhe. Nyamaze Baresi n'umwana mwiza. Kandi Baresi nta kibike. Ndabizi sheri. Ndakumva ngiye kokose. Kumva wihangayikanye ndakumva. Ingwa. Si wumva rata. Pora. Kombe hakuno kuri uruhande. Ayiwe ko bidakora. Yongeye irapfa ayiwe. Yaza gusavinga. Urakoze. Muryoherwe. Zehira. İyi misin abiciğim sen? İyiyim Ömer abi sağ ol. Mushiki wanyu umeze neza. Umusani wa ne? Agasura kabaye ikisi. Ntacyo. Karlık işte. Bir şey yok. Ni njyewe nyine ubura aho ngaho nigusha nta birenze. Gwiki? Pora. Zahira afite ikihe kibazo? Yo iyi. Kumbona atameze neza. Oya ameze neza. Koko se? Iyi ameze neza. Icara hano. Berler sende. Nta makuru wabonye se? Mbwira. Neler oluyor sokaklarda? Ku mihanda byifashe bitese. Ni nk'ibisanzwe mwana. Traffic jam ni nyinshi, abantu benshi bararakarirana, umwe bagakubitana imitwe n'imigeri, abandi bagatangira kurwana, vutu tiku. Hanyuma peki we wakoraga ikirero. Veriyorum. Yoksa trafik uzarikira ryari kunteba gutyo. Sugucamo se ngenda nihuta cyane mfatiraho. Magazin dünyası bomba bir haberle. Kombe hakuno. Dün gece hizmetçisiyle amakuru yabaye yose inkuru zahitinze. Inkuru zahitinze hari watanze interview. Hari watanze komanteri ku byabaye ku byo bamuvugaho. Amakuru yahitinze kuri ryahitinze. Barisi Chamaya niki cyabaye tubwire. Ese we nura mukobwa bimeze bite? Atanga yisobanura. Tubwire we n'umukozi wawe bimeze bite? Niki cyabaye? Umukobwa areba gaturore bamwereka amafoto. Umusore ntacyo yarazi gaturore. Umusore nibwo akimenya ukuri. Mama arahari mareba. Yagize icyo abivugaho katwumve. Zehra Hanım bizim yanımızda. Zehra turakorana. Bizim onunla aramızda herhangi ntago bishoboka ko hari cyajya mbere hagati yanyu nawe. Bameje ko n'umusore abivuze. Mwivuga ibyo ngibyo nta bindi byinshi nyuma ya byose. None tubwire gute we n'umukozi se gute ni muhoshi. Tayari. Barabyumva. Bakalım Camay ailesinden bu şok oluyor. Barabyumva. Zehra arikanze kuko abonye yakize umusore mu mazi abira. Bimeze bite? Ne oluyor? Grand Secrets. İbiki birimo birabahanura. Teyze. Anti Aynur n'ibiki biri kuba. Ne oluyor anlatsanıza. Mumbwire n'ibiki birimo biraba. Ko bwano byaramubabaje. Mbere yitangazamakuru. Zehra. Aptal gibi inandım ben ona. Aptal gibi inandım. Hayaller kurdum. Yapma ne olur. Namwizeye nk'ikigoryi umuginga sana. Namwizeye nk'ikigoryi. Değil mi? Sasa banza umukobwa yarazi ko umusore bijya kwitangazamakuru akavuga ko bakundana wenda bari mu rukundo. Ndi mu rukundo. Agakobwa ntago kazi ko karimo umusore kuvuga kuri akujyanga na Karine ko kari kumva ko wenda yagena akajya imbere y'itangazamakuru avuga turakundana gutya. Icyo katazi. Abumva filime ubu ngahisemo yumva nyine. Ya ağlama ne olur. Wirira. Ben inanmıyorum isteyerek söylediğine. Ntago nkeka ko ibyo avuze yabivuze abishaka. Wivangirwa ko nawe yari yavangiwe. Wenda afite impamvu yatumye we. Perin, bimurakina uri umwana wowe nta soni. Tekereza kabiri. Ya ben ne yaptım? Ndi ikigoryi. Do. Ben ne sanıyordum ki? Muri nari ntegereje iki koko? Ne sanıyordum? Niki nari mutegerejemo? Natekerezaga iki kweri? Umukobwa yarazi ko umusore aramuvuganira akavuga ati umukobwa turakundana imeze gutya na gutya. Icyo atazi ko umusore yavuga ko bakundana ariko harushaho gutogota. Zehra uyaje mu rugo hamagara Zehra. Zehra Aynur teyze. Anti Aynur. Zehra gera mu rugo nta muntu uhari. Abla gördün mü bak? Vani ntubona Aynur aracyarakaye ntari baraza. Aragaruka nawe tuza ariko urakeka yabagiye hese. Ndeba nkubwire. Şayet bu eve gel. Kare agakobwa kagaruka muri uru rugo. Ndahiye ku izina ry'Imana data. Njyewe do hazatogota. Ama bak ntacyo wakora. Reka nkubwire. Uyarabinjirana.
Mr. Balis. Hayırdır? Nicyo kibazo. Telefonu kapalı. Zehra namuzi ari hehe? Barış Bey. Balis. Hari ikintu ugomba kumenya. Buretse. Bir annenize sorun isterseniz, o biliyor galiba. Wajya ukabaza mama wawe se kari bwo yaguha igisubizo kizima. Mama. Arebye hakurya abona hari ikibazo. Kwaje nta makuru. Urakoze. Kwaje nta makuru nyine. İki çifte mushiki wanjye. Wireka nkabivuga ariko. Zaten Leman uri umusazi hariri. Başımıza Leman yavuze ngo tubyivangamo vutu akazi tukabura. O nta kintu humvamo. Wacyana urajya. Sen nereye? Utagenda. Gumaho. Doroko Yesu ugiye gutanga amakuru. Icareho ngaho. Weho uri yago. Ugiye gutanga umudomo uri yago wowe. Yago kari ugira umudomo akavuga. Ngo ni Mr. Dreamer. Bya bintu ndavuga ni bihe. Yago ndamwemera ariko aha tazankubita ipiki. Mumunterere peace. Ahamagaye. Guhamagara cyane do. Cyane telefone asana yawe. Bitasha. Bir şey olmadı. Kukirangasha. Mwana wanjye. Ne yazık ki ihaleye giremedik baba. Urumva ne gute ntari kuzasa n'ibyo yabaye. Mama ari hehe? Ne demek? Ushatse kuvuga iki? Giremedik ne demek? Uravuga ngo ibyabaye byatuma utaza n'ibiki? Diyorsun oğlum sen. Mwana wanjye uravuga ibiki? Bunda dedi bana. Mbwira mwana wawe bimeze neza. Ne demek? Baris uravuga ibiki? Mbwira ja urimo kuva ibyo avuga atangira gusakuza papa. Şartnameyi son dakikada değiştirip Ona hari ibyahindutse ku munota wa nyuma nyine bivuze ngo mwari babiri ariko kuki mutabikozeho? Yetki verdim ben size. Nagwa uburenganzira wa cyane kuki utagiye kubikora? Ndabyumva nageze ku kibuga cy'indege mitangaruka ntaragerayo. Niyo mpamvu ntamenye ibyabaye buriya rero situation kuna nazimenye mu nzira ntimenye ibyahangana ise ngaruka. Waje hano wirengagiza tenda wa mushenzi we. Cyane. Hayat memat meselesi dediğim ihaleye. Urabona uzinjamo gutya gute wakina uraho ngo rimbura muboro. Byari ingenzi. Uri mukuri papa gusumba bare nyine nayirase. Sonra konuşsak olmaz mı? Olmaz. Navuga we oya. Ben seni şimdi kubera ko istiyorum, anladın? Ntago ndi butume biba Baris. Wacyana urampombeje. Urampombeje Baris. Swat ne oluyor? Wimbwira umwana nawe ariko Baris rata wahageje. Uzari ntuzi iki cicika cyahide. Funga umudomo. Sus yoksa. Abagore ndabazi. Ubwo ugiye kurengera icyana cyawe cyangwa nkice. Funga umudomo cyangwa nkice. Kataru wawe se wanamunigada. Aha. Niye kavga ediyor? Mama Zehira ari he? Niye kızdı baban sana? Urimo aragwana iki ariko mwana wanjye ndabaza Zehira ari he mama? Neredeyse. Ntacyo nzi kari hese kuko nagaki. Ona da ne oldu anlamadım. Bunu se nabwirwa n'icyo kari. Genda ubaze so. Gokomana baba. Gokomana baba. Uyarebye neza yitonze atekereje kure cyane. Yumva ko hari ikibazo. Zehira yaba ari he? Zehira mwana wanjye. Benim. Mukobwa wanjye mwiza kuri dune ya Mungu gute warira cyane. Wirira gapome kanjye. Bir şey mi dedi sana? Humura gahozo kanjye. Yoksa humura gikundiro. Humura biraza kugenda neza. Disi buri ababyeyi mwubahwe. Yani o da ne kadar zor durumda kalmış gördün. Aho uri hose uzi kuri umumama. Öyleyse ne muhal. Wubahwe. Mama ntacyo atakura kugira ngo umwana we abeho neza. Uko byagenda kose no mu ishyamba ry'inzitane aratambuka ariko umwana akabaho. Urumva? Leman Hanım'la konuşacağım. Ngiye kuba ngiye mu rugo ngiye kureba ko navugana na Leman. Reko mukecuru rwose yaduha uburenganzira tukaza mu rugo. Naho ubundi tugeze mu rugo umugabo wanjye arakwica. Halil'i bile hizaya sokar, görürsün. Sen bu gece Şahiduri hariya arakwiyicira. Mwana wanjye ongera urare hano mama. Ben bir daha konağa geri dönmeyeyim. Ndahunga se njya he ko nubundi nge ntazasubirayo. Urimo urankinisha ariko. Wumvisha ibyo mvuze mama. Hariya nanjye habe n'umunsi n'umwe uzabona nsubiyeyo. Bishoboka bituwa mwana we. Ben sensiz ne yaparım? Hiç mi düşün? Gute nabaho udahari uzajya uratekereza iki mutwe wa mwana we Mama ntago nasubirayo ngewe nsubirayo. Aha. Singaho ndi. Nimekata. Ubwo ngo biravuze ngo ndabyanze ndabihakanye sinabikora. Kombe hakoni. Babaanne Zehra'yı gördün mü? Oğlum. Nyogoku. Zehra ari he? Mwana wanjye ibyo wabiretse. Gitti tamam mı? Bir daha da buraya as. Zehra agomba kwirukanwa. Nta nubwo azanagaruka. Uravuga ibikigarukanwa ariko yirukanwa nkande Zehra. Dün geceyi aç. Buretse gatoya. İşim vardı. Ubundi ubusobanuro bonze bugaragare. Niko. Umuja we nawe. Umuja nkande ariko mama. Utungenera icyo nkora. Ugomba gukora icyo nshaka. Ndi gute njya kugira icyo nkora nkasaba uburenganzira.
wakigorye ntubona ko nyogokuru arimo aribwa mutwe mujye gusakuriza kuri dorokorosa nukuri baba batukanye ntimuvuge ngo mvuze nabi uko nyine abayivuze ati wakintwe nabona ko nyogokuru ari gufata imiti Olamaz mı yani arkadaşız? Nakose gute nawe nari we Çile arkadaş falan olunmaz. Ntago wabona umukobwa w'umuja ngo mbyemere washaka abandi bakobwa yego ariko umuja ndabihakanye umuja ni igiteri kuravuga iki mama ngo ngengo nkwingo nkwinyo gushaka umuja nahoshi ntiyambere umugore ambere umugeni nkande urimo urashaka baris birahagije numvisha ibihaje mureke mpumeke Özür dilerim babaanne senin yüzünden. Nyego kumbabarire ntago nashaka kujya nkubabaze isi umwana azi no gusaba imbabazi Konuşacağız anne. Mama twavuganye Barış çabuk twavuganye Cahide bırak. Cahide reka umwana Kalsın çocuk. Byiza wamureka umwana akaguma wenyine ndekera umwuzukuru wese ugiye hehe nkawe urambaza ngo ngiye wundurira icyumbaza dore kwasa nasone itata nyagasani icyo yataze nubwo abafite umwana santima ni se wa nyawe filime iraha mwitone muri filime gake nabwiye ngo nta filime ikiwani njya mbazanira zihari ndakora zidahari sinkora mpora gake bucece kuri ruhande yaje hano ko yinjira hano asigaye aza rwose kubera ko bafitanye ibintu bakorana mama yagiye se niko Tamam abla kapatıyorum şimdi. Sağ muvandi ubwo reka ngo kope ari he Teyze gitmiş Barış abi ama iyiymiş merak etme. ari kumuturanyi nyine erega ndakuzi ndagukunda cyane Barış. umeze ute Baris Kalın biraz acele. umeze ute Görüşürüz. ndanaguseze wihangana aribyo ngiyemo urakaza neza Kerene Buyurun. mwinjire Aklıma şaşayım ben Kemal, aklıma şaşayım. Niye Kemal yose n'amakosa yanjye çoluk çocukla ihaleye girmeye kalkarsan olacağı bu işte. mwana nagomba kuba nagera muri tenda ariko ndabona ibintu byanze kwe Benim oğlum bugün cyana cyanjye ntago kiba cyagiye icyo gikora ubuze kampani koko nakagombye kuba nyagura unone igisasu kitakayemo uyu ari kumva ari petit frere dolaşsak ne olacak? gira ariko mwana ubuze tuzagiye icyo dukora ko twahomba cyane Toplantısı. Mbwira turakora iki mwana inama byagenda gute Durum kaldı mı? Ha tabii yapalım. yarimo arabyuma muri kampani hari ikibazo Lazım doğru söylüyorsun. uyu musore ntajya agikina kora ahubutse ibintu byose bitwara gake gikurya kiba kiraho byaragicanze umugore akirya imitsi Biliyorum bunu size. Senin gibi mi Cihan? ibintu byose nabibwiye buri muntu wese hano mu rugo ntago nshaka umwana wanjye atwarwa n'umukozi wa mwana we hano mu rugo ninde ufata umwanzuro ni wowe cyangwa njyewe Misafiriniz geldi. mwiza remani meze mute Kerene ari aha ngaho yaramuzana urakaza neza Sürpriz. mbega surprise gikundiro yego ni surprise sibyo Habersiz geldim ama umarım naje n'abateguje mwihangane kubabangamira wivuga gutyo Evimizin kapısı her... muri urugo rwose buri gihe uhawe ikaze Ayşegül. Devam edelim. Yego nkora iki Teşekkür ederim ben bir şey aldım. ntacyo humura byose ni wane nta nako kunywa se Tamam. nahimba muhatije nta kibazo agakawa Lütfen. agasukari kabe balanced n'ibinashoboka kaza nikora niyongeremo kabe kenshi rwa pasi nirwo nabonye n'umwe isukari nyinshi ayiwe ndabivuze ko twasangiye için uğramıştım. yazanye sheke Buyurun. akira Evet. Keşke herkes miliyoni arayitanga duyarlı olsa Ceren Hanım. Kerene aya mafaranga rwose ni ingenzi Kusura bakmayın. babarire Haberleri biliyorum. Gelmesem numvishe amakuru düşündüm ama ndi mu nzira nza zamanım yoktu mecbur kaldım. nta mwanya wa byose nari mfite Sumu desem. nababwira ngo mwihangane ku byabaye muri uru rugo urakoze wa mukobwa we Haber hızla yayılıyor tabii Ceren. amakuru arihuta cyane Kerene İşte mabi cyane rwose büyük bir yanlış anlaşılma. gusa umenye neza ko nta kibi wumvishemo da amakuru avuga ibyayo buri wese agakoramo ibyo ndakumva bi Aynen. ntago ari amakuru mabi gusa inol uriya mukecuru rwose mba mwumva cyane nahise byose urabizi oya ntago mbizi gusa Arabaya aldım. nabonaga ameze nk'agiye guhera Eksik olmayın. arambwira ngo nimujyana aho Zehra yarari ndamutwara ndamuhaye rwose ko arifite ibyabaga byose nabyumvaga Baktım Aynur Hanım'a. hajya gutungurwa hari izina numvishe ngo yagiye ngo babona izina ry'umuntu witwaga sasa mwihangane gato ndagira ngo mve hano Nza bıraktım Aynur Hanım'a. Aynur namujyanye ku muvandimwe we mwihangane mwumve Mahallenin adı hari izina ry'umuturanyi numvishije Sarmaşık. ngo ni Salmask Evet.
Yuke Sarmaski ni umuturanyi ni kwande ni kwa mama w'uyu mukobwa uri aha ngaha. Çahide. Sarmaşağı bıraktım. Ya. Harya siwe cyane. Yapmışsınız. Byari byiza kureba ko byumva ha. Buretse wumve. Mwihangane. Değil ama. Wena ntago bindeba ariko. Bence pek doğru olmadı. Nasıl? Nta burenganzira bw'uko Baris yajya se buri yara. Yikangamo. Sarmaşağı mı gitti? Baris sagiye kureba Sarmaski. Evet. İyi yagiyeyo. Ben karşılaştık. Mubonye dura ku marimba asohoka agenda. Bu haberlerden sonra nyuma yo kubona ayo makuru dikkatli olması gerek. Ndabona hano hari ikintu kigomba kwitonderwa cyane kuko nimba buri wese yamaje kubona ifoto y'ibijya mbere urashaka kugira ngo rero buriya umuntu yafashe se nta kintu yabashe kugira ngo afatemo mwana kwibaza ngo uwo yafashe yaragambiriye iki ashaka kugira kuki ngaho utekereza kuri uwo muntu. Haklısınız. Hauzi kuri mukuri uwafashe amavuto yaragambiriye iki? Umwana wanjye ntago namurekera muri ibi ngibi. Çahide urakoze kubwa makuru Keren urakoze kubwa makuru mpaye. Ndaje umwana wanjye reka amenye ibijya mbere. Uyu bisa nkaho amuhaye makuru ari gutumwa ava muri inyubako yategereje iki muri inyubako. Köpüklü umwana azana gakaba ko kunywa. Witondere filme gake mpora. Afiyet olsun kızım. Uryoherwe mukobwa wanjye. Namwe muryoherwe. Iki kirimi cy'aba bantu rero cy'abaturukiya n'uburyo bacyandikamo mu cyongereza bakaba bakora translation ubyishinze bya gucanga mu mutwe bavuga ati filime none irancanze. Porampora kumbe hano. Sen istemedin ama ben sana bir çay koydum ha. Gerageza ka çay ariko. Peki için başka bahane bulamadım desene sen şunu. Yakos urimo urashaka inzitwazo kuza kuvugana nanjye waretse kwitwaza icyayi ukaza ukambaza mwana wanjye ibyabaye bibi byabaye kwikoreho iki. Ben Barış'a ne yapacağımı biliyorum da. None waretse Baris nkamuca umutwe. Amen. Değil mi? Barış mı? Yamubaje Baris. Oya. Üstü bir akşam dolu. Baris nakiriye mukoreho ubwo batemberanye. Waretse nkamuvuna batemberana nkandi ubundi. Ama yapsın. Baris waretse nkamuca umutwe. Tipe yanga Baris nukubera iki? Uriya mushenze akose. Ntago wonye Zahira kuntu yabaye. Zahira yamarira yarize. Inguma afite kubera Baris. Zahira n'umwana w'umuhanga. Biliyor bilmesi. Mwana utana kwin. Nesi byo bivuze iki? Olduğunu bilmiyor değil mi? Banza tazi Baris. Sasa Baris nindi. Filmi iraha. Baris mureke mudihe. Sasa Baris aje mu gisagara mama bimenye mama arikanga. None hano mu rugo Amil arimo aravuga ati Baris mureke mudihe. Baris ni ikigoryi kiraho n'ururara n'urugoryi. Sasa Baris ni muntu nyabaki mwitonde. Baris nabaje kwiyahura. Filmi iraha koko yarizanye. Buretse urebe. Mahallevi çocuğu. Imana ishimwe araje. Mama reba shise hano ngiye kwica umuntu. Amen. Misafir geldi anne. Dufite umushyitsi mama reka twakira umushyitsi. Allah kahretsin. Ömer. Ya burada mı? Zahir arahari. Buretse urebe. Ne var? Ni ikihe kibazo umusa? Dayanmışsın kapıya. Ukuboko mangasi. Hele bir şey konuşmam lazım. Nshaka kuvugana na Zahira. Arimo? Zahira'yı? Kubera icyo ushaka Zahira? Mwana wanjye irikira mutarwana. Dese çağırsana. Anti nkeneye kumenya nimba Zahira ameze neza. We Zahira niki kuri ubundi? Teyze. Gute waza hano? Nabaje Zahira arimo cyangwa ntarimo mumbwire Zahira. Ne konuşacaksın lan kızla? Kuki mushaka? Sebeden çıkışını almayacaksın. Uragira ngo umbwire ngo we. Bana bak. Kuzen dinlemem. Udatenyuka kwinjira hano cyangwa nkudihe. Ömer. Baris. Murekere kurwana. Mubyara wa. Ömer utice umuntu mwihorere. Zehra sen eve gir. Zahira subira mu rugo. Sen kimse daha fazla üzemez. Nta numwe wakubaza mugende ahanga subira mu rugo. Uyavayo. Üzülecek bir şey yok artık. Nta cyo kuvuga cyo gusaba imbabazi ntigendere. Ntugire ikibazo. Bize biraz izin verir misiniz? Naduhaye umwanya ariko buriya yarahusha abantu mbaze ngo barapfa iki. Aba bana bashobora kuba abavandimwe batabizi nabo. Filimi iraha witonde urebe. Mwitone murebe. Kombe hakuno uyu nguyu yaje hano mu bwiherero. Ni Keren cyangwa se Seren umwita uko ushaka. Alo, aynyo. Umeze ute? Sabahki Barış Çamay haberleri için arıyorum. Ndimo ndagira ngo nampamagaye ngira ngo menye amakuru ya Barış Çamaya ku byabaye ejo. Hizmetçisinin adresini biliyorum.
nza ahantu umuja bakundanye ari nimba urenterese muri byo naguha adresse ukagira icyo ukora. Baris ariyo buretse urebe filime uyu mukobwa niwe wapanze ibintu byose niwe washyize amafoto hanze. Ahamagawe umunyamakuru watanze amakuru filime irabo uretse uzurebe. Söyledim buradan gitmeyelim diye. Nakubwiye ngo ntukoreshe uyu muhanda kubera icyo wakoresha uyu muhanda. Yani of. Mana isi ni ambuteyage. Ambuteyage. Dore mama. Hello. Laleciğim. Lale. Seni rahatsız etmiyorum değil mi? Nakubangamiye se. Nizere ko nakubangamiye. Sen de beni mi arayacaktın? Neden? Koko sereka. Wari ugiye kugira ute? Ne? Ngiki? Orada çalışan garson mu sızdırmış Barış'ın fotoğrafı? Abaseriveri ngo amafoto ngo byagenze gute? Se duymasın olur mu? Yewe ntugende umuntu utuma yumva ko ibintu byabaye. Hayatım sen şimdi kaldırtıyorsun değil mi bu haberleri? Sheri ariko se amakuru nkayo ngo arabizi wavaje kuyavana mu nzira. Ndabizire guru wa mbere. Kumbe hakuna bangaba. Ninde wagukorera ibi ngibi? İyiyim ben bir şey yok. Meze neza nta kibazo. Karakaye. Zehra njyewe Ankara'dan namenye buri kimwe cyose ndimo ngenda rwose ngire muri Ankara. Ndabizi. Zehra yapma. None ikibazo ni Zehra. Ne diyeceğim? Bitekereza gutyo. Sen ne de nta kibi gihari. Dışında gel işte. Yo. Nimba wenda nimba ufite ikibazo basi twigendere tureke ibintu byose. Ya Zehra. Naciye kuri kwivugishwa ubwiza ariko. Yani Zehra ibyo mvuga nyine. Hani her şeyi yoluna koyacağım. Bir şey söyleyeceğim şurada. Ndibona ibintu byose mbishye ku murongo. Bir tane kafe. Urabona? Konuşalım mı? Yani. Umva si ngombwa Baris wivuga ngo tujye kuganira ngo tunywa kacyayi tugira gute. Sis gibi olacak. Yoluna koyacağım. Ariko byose biragenda neza reka nkemura ibibazo. Ben hiçbir şeyin eskisi gibi olmasını. Nta kintu nkeneye humura, nta kintu nkeneye humura. Sinkiri wa wundi wari uzi imbere. Nahinduye intekerezo. Ona geri dönmeyeceğim. Ntago kandi nzasubira muri rugo iwanjye. Zehira uravuga ngo iki? Ntuzagaruka mu rugo? Siz ne zaman isterseniz arayın. Nimugira icyo mukenera mu mpamagare sibyo? Sağ ol kızım. Ne kadar sawa mu kinyarwanda. Ailen. Rwose kandi umuryango wawe rwose ubunshimire cyane. Murakoze cyane rwose, murakoze cyane. Umukobwa ntazi yuko yaje mu muryango hano afite icyo ashaka ngo bidatinze muraje mwakira amakuru. Amwihangane kuba nababangamiye ndaje rwose ndibwiherekeze nta kibazo. Yaje kubarimbura uyu muryango sinzi to ntazatogota. Urebe filime uyareba se ntago ubona dore umukobwa mwiza mwana wifatiraho umwana ntagapfube namukunze. Nyogokuru mama ubwo suravuga iki? Umukobwa aratandukanye afite izindi mbaraga zidasanzwe. Musura byumva gute? Neyin kötü olduğunu bilemedim. Sinzi wenda ikibi cyaza n'ikiza cy'abagihari gusa nkurikije ibyo mbona uyu mukobwa umwana ntagapfuye mwana wanjye mfatira abakobwa nk'aba barabuze muri iyi minsi. Ne yapsam? Ibyo numvuga utabyumva cyane dore urashaje vizigiye kuba urugendo utararongora. Umukecuru ara. Ne? Mama utuje ariko. Suçlamıyorsun herhalde değil mi? Ako se nawe urimo kurenganya Zehra ku byabaye. Zehra ni umukobwa uvugisha ukuri. İtiraf et. Bisa nkaho ari ikibazo cyabaye ahangaha. Ama beni bilirsin. Gusa uranzi mwana wanjye. Iyo ngiye guca urubanza ndabanza ngashishoza. Firemera Tarati. Sana çok yoruldum dedim ya. Sinakubwiye ko naniwe. Duygu sömürüsü. Nyizera. Ntago humura ngiye kongera guhera nko byagenze mama sinkuva iruhande. Her şeyin idaresi. Mwana wanjye nyuma yuko papa aza kumenya ukuntu bimeze n'uburyo yaje kugendamo. Etliye sütlü. Swat yaje guhangayikira business ajya mu bya business nawe ubura aho ngaho. Chahida baraje aza kuiva Chahidi yaje abishemo ibaze nawe. Umugore yatewe inda na murumuna ashakana na garafureri. Birimeze nagwira. Ne varsa yaparım. Ibaze none bazabimenya ko umwana Baris ari umwana w'uyu mutipe. Sana ihtiyacı. Garafureri aze ngo yateye inda kandi inda yatewe na Petit. Amabara aragwira cyo koza abagore. Aha ubu narumiwe. Abakobwa tugiye kuzarongora. Ako wanjye ntago ari kateye. Gobe hakuno kuri ruhande uyu arimo aragenda afite inzika mama yaramutaye yaramugurishije biba nabi cyane arimo aragenda kwitana mama Volcan hagarika imodoka inkecuru igenda yikatisha mu gisagara kanze mwereka mwiza Ainol Kirene ni wowe umeze ute Ainol Zehira ameze ate mwana yanjye umukobwa wanjye ntago uzi ibyabaye nta nubwo nzi icyo nakora yavuze ngo nagaruka mu nyubako namubwiye ngo azera byanga hagiye kuguma hariya se mubwira se tubane urebe buraya numaramı yazıyor. Reka nkwandike nimero zanjye niyumva ashatse kuza uzamurekaze niyemera ko twabana uzamurekaze
uyu niwe mukuru we byanyabyo. Azose. Umukecuru nagazi ko uyu ari umwana we yabuze, azi ngo yarapfuye kandi umwana we aracyari muzima. Zeynep Nyagasani. Hem ben koca evde yapayalnız. Umwana ntaramenya ko amakuru yabaye no kuba yaratanzwe Cahide ari ubiri inyuma. Mwitone muri filime nge tuzakora nta kibazo. Urakuze cyane mwana wanjye. Oya ntago wifata nka seriye, nta kibazo. Ndahatirije uzampamagane mugira ikibazo. Ntazi kari mama. Harimo arakubufasha. Ariko nanone mama ashaka kwihora w'inzira karangana utazi byabaye. Igurishwa ry'umwana nta ruhare yabigizemo. Twanatangiye tuzi ko abana ari impanga ariko ntago burya bari impanga ahubwo bari indahekana. Ababyeyi mu byari indahekana ntago amakosa ari ayanyu ahubwo kubyara vuba nibyo byiza. Niryo banga basigaye bitwaza. Ntacyo mvuze. Biremera mbona nakwihore ko distance hagati yanjye nawe nanone ni ndende. Ni mama nzakora iki? Undi nawe ni murumuna we. Cherena arahanga kombe kuri ruhando yarata do uje gukora iki? Aynur wari wagiye wakigorewe. Kızının peşinde mi dolaşıyorsun? Wari wagiye kureka kagoryo cishwa hano shyano. Sürecek başı mıyım ben? Niko ntago mana hano we tuvugana inyuma. Tuvugana inyuma nkande. Leman Hanım'la konuşacağım. Cha kuvugana mukecuru Helen Imana yisi nijoro. Ndi umugabo wawe ukazana ngo nkwingo ushaka kujya gahora agakobwa kawe birakureba se. Numugore n'umugabo ari gushwana ndekura tugene mu rugo cishwa hano wakagorewe sinagushatse naragushatse ntiwanshatse cano ndeka ari kujyana mu kuri sikari kigabo ni ikigome filime iraha. Back is a grand secrets ngenda cyari bena great akana gasobanuye mbahaye ikaze aba baje kuganiramo sasa wibuka ari paparazzi bohereje ugomba kubafata amafoto. Biremera insan moralim bozuk olduğu zaman ağzını bıçak. Ubwo urumva rero wirakara wenda hari ikintu kimwe ugomba kumenya. Hariya mu rugo ni iwanyu nawe bukumva ko ari iwacu hari iwanyu mpari uburyo bwo kubona yashingiwe mu umuryango ukora mu rugo rwanyu twe turabaje abanyu ntago turi abantu mubana mu rugo. Hari difference hagati yanjye nawe. Zehira ntago ibyo navuze imbere itangazamakuru n'imigambiriye Değil diye mi devam? Ahako sura komeza kubyiki ko nakuye ngo nibishoboka. Zehira nakurinda urinda iki kuri muririnda Nyagasani. Ego mana baba. Sawa. Kumbe hari taxi yageze mu Gisagara Imana imfashe ntabari mama nono yakica. Wowe nanjye rero urabona konuşamadık. Twabiganiro basi tukagira icyo dukora. Taxi mwera paritse ndaje Baris mama Imbogo Paris iryo shano nirihe muri kumwe mwana wanjye mama urakora cyane iri shano uhindura umwana ubuzima bw'umwana wanjye akavuye dore uko agise mama urimo uravuga ngo iki urakora cyane oğlumun koynunda yılan besliyor wagakobwa imbere y'umuhungu wanjye nzavunira mu izosi apana mu mavi wabasha gukamba umutwe wawe utavaho ntago nzaba ndi Cahide mama işte mwana wanjye koko seda reka mu maturage guteza akavuyo niwigeze unadusura niko be mwiza mabara ulam olacaksın ayıp sana ayıp nimbora umuvandimwe wanjye suruva dokuriwe n'abasore kwa umukobwa yataye umuryango we kubera amafaranga aka nako turakamenya mama wagiye mwana wanjye ntago ngusiga urabeho wewe urabeho bayi wewe urabeho Akose sheri gapome kananasi kajumba gateke karayi kaswe wacana wavuye imbere y'urwo rukobwa nzaza kugutwara yo disi umusore akunda umuhungu ariko ntago yabyerura ngaho genda nyine mama yumvishe kunavuze hari undi ni muraza mu gisagara imodoka ziriyongera mu gisagara uyu ninde kumbe dore abanyamakuru ntibajya batangwa inkuru nyamukuru mu kinyamakuru hakuno mutubwire niko ye none se umwana bahita muri gisa mu nyubako abanyamakuru baravuga mana y'isi nijoro ibi niko uyu nawe aratibika kigisigara muzi n'ikiri nawe aratibitse itangazamakuru amara kica mama baze yarabi mwibuka wabipanze byose ni Chereni tubwire Baris none si uyu mukobwa ngo murakundana ni gute umwana w'umukire nka miliyoneri akundana n'umujakazi tubwire bimeze bite ndabacitse uba barazansanga inyamata Firemira disi umukobwa n'inzira karengane mwabana mu rukundo ryaho rushaka babyeyi mubuza abana banyu uburenganzira
umunsi umwe buri uzasanga umukobwa wo kugira ngo abone icyubahiro cye kirimo kigenda gikembera azavuga azi n'ikindi sheri wanteye inda iyo twana tungahe basi dutandatu icyarimwe ko nta mpanga z'abana batandatu zibaho basi ubwo ntacyo tubiri mu kwezi tubyarira ukwezi se twebwe turi imbeba oya nazo zibyarira amezi ubwo basi utwana 9 mu mezi 12 umukobwa akunda avuga ibintu bitabaho kuri isi y'Imana kumbe hano baje kugana nk'umuryango nyine urabona ntago mbizi Tarati umwana wanjye afite ikibazo Barisi ntago nzi bijya mbere hagati yewe na Zahira gusa nanone Zahira yavuze ko nta kibazo akaboro kari nuko kateje byose ndabinginze mubwire Chaide agendere gace umwana wanjye yumva umukobwa wanjye ndaye ku izina ry'Imana umwana wanjye n'inzira karengane Zahira uyarabyumva ni Tarati sawa de çıkıyorlar mıydı böyle? Urumva ni ikintu kitoroshye cyo kwa cyaganira ujya Mr Tarati ngakire ni yugoye none se umwana wanjye nta burenganzira yabona bwo kujya muri mu kabyino ngaje kubyina n'umuhungu wanyu nta nubwo umwana wanjye afite ubasha kuko yasidushinga umuhungu wanyu bishoboka bite ni uri onkure we uyakabanyira ku munyumve ndaye ku izina ry'Imana umwana wanjye ku izina ry'Imana umwana wanjye n'inzira karengane ni inshuti bisanzwe Zahira ariho ubu ngubu aracyari kwa Chamil yego Siz nereden biliyorsunuz? Ubizi ute kariho bari reka uzureba amabara wabivuze ni Serene bombe hakuno dore mushiki wacu reka nyatare mumfashe ndabinginze Zahira n'inzira karengane agaruke mu rugo Tamam anlaşıldı. Sawa Aynul ndabyumva subira mu kazi kawe Cyecu nimba byeme ntago mbizi baravuga iki hariya ndimo ndayumva ndimo ndayumva Tilkilerin kuyrukları birbirine bisa nkaho mama ibintu byose bisubivumbura tayari cyane nabyumvishe Sen ne yapardın? Urakeka turakora iki icyo uri bufate umwana wawe ndaryama ku rutugu nkikurikize umwana wanjye kuburahanga ndabyemera Tarati sasa Tarati na mukecuru barumvikana 100% ariko swati nabizemo korwa n'amasoni Barati nta soni wowe niko byose kuri wowe nta soni wowe imbere ya nyoko mama ubundi warabya uri mama cyangwa uri abodo umuriro watse sen ne diyorsun ariko si kibiri cye mama wa mwana we ireba itangaza makuru nakara gakobwa nanone double kabiri mu rugo rw'umugabo nagasuzuguro ngo ni Zahira ni giki Zahira yaririmbye yihe Zahira nuwahe mama ntago wabyumva sangaho nyurwa nuko ndi umwana wawe nzabaho gutyo reba abaturanye ukuntu twabiteje umwana wanjye menya icyubahiro cyawe uri umumiliyoneri ntagomba kugenda mu gisagara nakara gakobwa mama reba amafoto yagiye wacyana we ibaza abantu bazo mu mwana w'umumiliyoneri ashingiye n'umuja Barisi mwana wanjye Ne olur oğlum oraya mwana wanjye ndakwingize ntuzasubire kuri kariya gakobwa itangaza amakuru rirareba mwana wanjye mama mvira mu modoka agenda sawa mwana bareka mve mu modoka yawe ngende ukagira ngo sinjye bayikugure mu mafaranga yanjye turababyeyi wasanga umwana asubiyeyo none mwana wanjye utware neza birakureba se iki cyane wasanga kinitaye ku mukingo kumbe hakuno umwana wagurishijwe niwe wateye ibibazo byose filime iraha episode ya 4 Grand Secrets babwira ko wabaye ushaka kugura mudasobwa nziza computer ushaka telefone imeze neza telefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe yarahuye n'ikibazo ibyo byose igisubizo cyabonetse uragana IT Zone babikemure ni nko kurebaho mbese bari maso kumbe disi yaje hakuno aza kuri Sakas abana bakina ibyicundo areba kuntu bimeze ubutatigize abona byinshi atabashe gucamo n'ababyeyi we biramurya nagahinda nakababaro utangiye kwibuka ibyishimo yahawe n'ababyeyi nabwo ari ugusunikiriza witwa ngo n'umubyeyi wamufasha agiye kumurata mwitayeho yisomera ikinyamakuru abandi bana bakina n'abantu mwe ni hano usanga umuntu avuga ngo nta rukundo rw'ababyeyi nigize mbona njyewe mama waretse nanjye nkajya gukina itari wacyana ujya gukina ibiki arimo arabyibuka utagira icyo gerageza mama anyizira nabikora icazwe ibyo wicazwa se nyine ntasoni nyagasane amusanga umuntu ari impanganye nabyo ngo ni impanganye nabyo umuntu yarakubiswe ntimuzi ubuzima aba yaraciyemo mama ndagusizanya ntago ndagwa navuze ngo oya Parka gittik bugün çok eğlendik diyeceğiz. So ntago mwavuganye kuri bwitwara neza mera neza cyangwa ukatururimi yo arabyibuka kana kakarira mwana muto beza w'inzira karengane ntacyo yakoze gaturore filime iraha
mbibutsa gukora subscribe dukomeza kurya show. Kerena arimo arabyibuka kumbe hakuno mama uretse mve mu rugo imbogo kazi intare y'ingore kaze nkwereka umugabo wanjye ari niwe twumvikana nkavuga gaceceka mugabo wa futu urwana nibyarira nkorogosho cyaki telefone yanjye iri he kanze nkwereka uyana kwicisha umuntu nimba agakobwa kanze kundekera umwana muzana ipiki mumi piki gokomana baba yahamagaye mushiki umugabo wacu ablan filan değil. Umeze utese ntago ni mushiki wawe karya ibishyimbo bitogosheje naye ntagera icyo ujya kuvuga O evden kovacaksın. kariya gakobwa nikazagaruka hano irindi tegeko ni irihe ko Zahira agiye kuguma hano niko Gome hakuno uwo yahamagaye ntago ari wa mukecuru w'umunyamabara wa mushiki wacu ahubwo yahamagaye wa anti wa Zahira ajya gutangayo gasopo aha ngaha mwibuke ni mu mavuko y'uyu mukecuru y'uyu mugore niho yavukiye ni umukene yagiye kujya kwipendeza mu bakire twabonye diru yakoraga ni nawe wagurishije Kereni ardına koma olur aracyafite amabara uratanga aya mategeko hano iki kigorye gusa yaramututse nyagasani inyecurira ati iki kinura ikintu nawe waramwishyura Yesu we Birimira ryoshye we umwe nta kintu mwumvamo kana gasobanuye utuye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba uri mu mujyi wa Kigali ukunda filime za Beda Great rwose ndavuze ngo wicare uvuge ngo ibintu ni wane uri maso mbese n'abaturanyi Burundi n'abari hakurya y'inyanja muri Amerika abari muri Aziya namwe ndabaruzi mujya mu mapisi mukavuga ngo ibintu ni wane Suat Bey Mr. Swat raporo hano papa we biba byamucanze yita ku kazi cyane kurusha ibindi wereba isinyeho we nibiki ni isinya yanjye değil nese iki sinya wirakenewe hano nyene isinya ya Baris ntago nyene isinya yawe al bunu bisubizeyo Suat Bey mazur mbabarire gusa nyine numva hari amakuru yaje ayo makuru yimenyere ntayo nyene yitwarire urakoze ngaho nyine genda mfa mu maso ireka ngende ngaho genda Çok özür dilerim ama bu önemli Mr. Swat mbabarire nyine ariko nta kundi ibi ngiye ugomba kubibona ibi ni biki yani ben uyahita caho söz veriyorum ki böyle bir durum bir daha ariko nyamaze wabanje kureba ibya mbere ukamenya niba iki kigiye kuba arasoma reka banki yongeye kumwishyuza umwanda Swat ni cyo kibazo Defol sima nakubwiye ngo sohoka pasi ubu nta kintu wumvamo mu minsi 7 ngo bagiye kuza kunteza cyamunara ntumbaze ngafite ideni ringana iki rya banki cyamunara bagomba kwiteza urwana diri rwari gucishamo rwagarutse kubera umukobwa cyara nabyaye akazi kumbe desi nkubiswe kazi yacu hakuno umukobwa w'inzira karengane Hadi kalk bir şeyler. inshuti nziza inshuti magara tuza wariye mukuntu wa shushu wariye numukobwa ubwira undi mukobwa twatuma ajya bitana sheri wariye sha bebe ugire gutya urumva ubwo ngo numukobwa ari kubwira undi mukobwa umva sheri sha nyine urumva basi pfa kurya nuko baganira hakuno telefone hallo nta kibazo umunota umwe ndaje ntumbaze ndi muhamagaye acaho ni Peline uyu disi yihebye aza hano arahengereza Peline ndagira ngo mvugane na Zahira mfasha ntago wemerewe kumuvugisha ariko Peline wampaye Zahira tukavugana sawa ndumva ngaho mbwira basi nyine urumva nari nagiye muri Ankara ndi kumwe na Sinan muri Ankara tugiye kugerayo ibibazo biraba tekereza Zehra Hanım bizim yanımızda çalışıyor Zahira nje nawe birashoboka urumva rero nta kibazo kuba rero Zahira akibuka ko umuhungu avuga ati imbere itangazamakuru ati burya Zahira turakorana ntago dukuna n'umukobwa arimo aribaza kuki umushenza atavuze ko dukuna na basi imbere itangazamakuru icyo atazi ko kubivuga n'ibyo ari kumucisha umutwe umutipe yanze kubigaragaza kubera ko yamurindaga ntago umukobwa byumva bize bite turore agahinda arimo araribwa bantu mukundana bantu mukunda urukundo utarugenze mu neza rwagusaza we ngashaka kukubona ngashaka kukuvugisha
aragira ngo muvugane arimo arasaba imbabazi wamuhaye umwanya wa mukobwa we tanga amahirwe ya kabiri second chance rwasaganye n'uva rwivugishwa ngo B nguzinga amahirwe ya kabiri kuntu babivuga ni E ni second chance Biliyor musun ben senden çok korkardım. Kumbe hakuno yarimo aratocaringa mukase ni mukase ni wamureza ahubwo wibuke baramwadopse ariko mu buryo bwa kabitu gato kuko baramuguze Buko yajyaga mukanga oyna nta nabwo uzi gukina umukino wowe uranga uzi kurira gusa gusa murira nayiki undi ari muri koma arareba ntacyo yakora nyagasani volcano injira cyane baravuga ngo do ngira inuza ko yagize inuza ngintuma yira hakurya yatumye hakurya ngo hugo nimba ari hehe hano rero ari byo bapanze byaciyemo aha tubirebe no kuri TV İzleyemeyeceğiz. Oya Eda'nın görüntülerini yayınlamak. Sen ntabwo twateye tukareba nimba Çahide hari icyo yakora Çahide bir şey yapamıyor muyuz? Ntacyo twakora aka kanya cyane Bedeniymiş. ashobora kureactinga cyane ugasanga biteje ikibazo Okay ubwo ndabyumva dore mama bwa nyuma na nyuma mwiza Ednan koko se öteki annemle uğraşması gereken çok büyük dertlerim. Mama wanjye wundi do afite ibyago buse ndiringe nande mbere uri mama nkagira na mama wundi buse wenda ndamwita mama wa kabiri undi mwita mama wa mbere oya mama wa mbere mama wa kabiri dore mama utubyara bana banjye rero nimukomeze gutekereza kuri izi sene zabaye ntimugire impungenge urumva biragenda neza Ablam eve dönmem diyor. Leman Hanım tamam. Urumva rero ni ikibazo ubuse koko Fotoğraflar başka şeyler söylüyor. Resmen kaos. Kaosun nedeni sen ibi bigiye guteza akavuyo nyine urumva nimba amafoto yafashwe Baris namenye uko yafashwe ntawe uzi byabaye ubuzima bwa Baris bugiye kujya kukarubana natwe tujye mu bibazo Omer nawe yarabashe kurimbura we mwidaboringa ibyago mwabantu we n'umuvandimwe wawe mujye muvugana nta kibazo Omer ariko yadutimbura tugiyeyo Aisegol we hamagara umuvandimwe wawe Porampora Kimse doğru düzgün yemek yemedi ki. Koyduğum gibi kaldı. Muri rugo nta muntu uri murarya ubundi turi guteka ibyiki Kimle yemek yedi? Twakwiriye tukanarya wangu ko nta birenze twiriye tunarya Şey olsa ne olur? O Aynur ne yapacaktı o zaman? Aynur se ngo nanga kurya nahoshe Merak ediyorum şunu. Ahubwo ndimo ndibaza niki kisha wagiye kumubaza kubaza cyagiye nabonye rero uyatanga umunwa ntago ari akabati nabonye ajya kureba mukecuru Rimani Ndaydı gördüm ben. we natarati ubuse nta yabasabye imbabazi se buriya ngo umwana agaruke sinzi ibyo bavuganye nareberaga kure ko nabonaga avuga ngo nkwingo kwa nzatuma kishyura ibyo kagiye gukora kari akagore kanjye rero Onunla konuşmayacaksın de. Ay none namubwiye ngo ntazavugane na Remani kanze nkace umutwe hari udakora amabara hari ndebere nawe uru rugo Ne bitmeyen çilemiz varmış. Daha ne olsun Cemile abla. Mama ari kuvugana n'umwana nta kibazo Aynur ziramwakiye Ama Allah büyük. Imana iguha umugisha mwana wanjye Imana izibijya mbere humura rwose ntugire ikibazo mwana wanjye uzagaruka ntazagaruka girmeyecek ishyano nkaririya ntiryagaruka rije ndivuna amaguru humura rwose Chamil ntugire kumba aravugana na mukuru n'umuvandimwe we yakosha ibiki bijya mbere urabasaba imbabazi ndesha bagiye gusaba imbabazi umukobwa wawe none si ikibazo n'iki yaragiye kumutimbura sigaho ndebera uyu muryango nawe reba abana barimo barareba wimudiha abana bari kureba yakubita intebe ntacyo sha ntacyo narakubwiye ngo uzajya kuvugana na mukecuru Remani ujya kuvugana na mukecuru Remani muraneka imitwe nzavuga n'uwo nshaka kuvugana wese kubw'umukobwa wanjye Zahira agomba kugaruka muri urugo uko byagenda kose no matter what ntazagaruka nimba ugiye kwica uzatwice twese birangire namara ubuzima bwanjye muri gereza mfungwa njyewe se iriya mabeshu ntizagaruka muri uru rugo uko nyine tu niba najeho turiya tuntu tw'utudomo nuko ntizagaruka izaza ntari cyangwa njye muri gereza uretse ko sinanafungwa mbere y'abana n'abantu mwe filime iraha inkubiswe ikazi yacu inzirakarengane iraha katurore Zahira Ya yapma ama böyle. Gira mukundwa. Se ntabwo uri buhure n'umukunzi
oya ntaho njya ntaho njya yo taturore Baris yarategereje arebe ko umukobwa yaza. Umukobwa ati ntaho njya. Ese umukobwa araza cyangwa ntagaza? Biragenda bite? Episode ya 4 kuri Grand Secrets. Yenda cyari Beda Great. N'abantu mwe mukore subscribe ntagare ibintu bigoye. Uranyima subscribe kubera iki? Zehira umeze utega pome. Zehira gapome umeze ute? Yongeye ahamagara Perine. Umukobwa katazi ibi niki? Telefone irasona. Telefone irasona. Mwitaba nge ntago namwitaba. Uyu nguyu yanga kwitaba. Mwanda. Unazize iki koko? Jya ndavuga ngo umukene araganya n'umukire akaganya. Biyaza ko ari umukene bayibaniye neza n'umukobwa, ariko nyine tu kubera level zabo zitandukanye ndi waba. Bintu ntago ari wane. Babwira ko turi kumwe na Kigali Universal Language School ushaka kwiga indimi zitandukanye. Wabagana certificate nka TOEFL IELTS n'izindi abashaka kujya imahanga. Permis na provisoire mu gihe gito cyane. Ibintu ari wane. Porampora. Murakomeza kugenda mu na flyers. Dukomeze turye show. Nawe nimba ushaka ko tukwamamariza anneciğim hamagara kuri 0788 Malla 88 babası düşünsün. Dukomeze Benim için çok önemli. Twamamaze ibikorwa byawe ibintu ari wane. Urye show turya show mbese Geleceği abarakibaza umwana niba muzi uburenganzira akakanya ejo hazaza umwana ni hehe baravuga Baris. Hari umuntu ukwiye kuba yamuha hafi akamuyobora akamwereka ko inshingano ze zigomba gufatirwa umwanzuro nubwo haba hari umukontorora nawe agomba kwihitiramo n'umuntu mukuru arakuze ntabwo uri ari umwana. Mama hakuno umunyamabarakazi wacu ariko nibavumbura ibanga bazamwica tu. Hakuno saa 3 n'iminota ingahe? Saa 3 saa 5 saa 5 ra? Saa 5 z'ijoro umwana ntarataha. Umwana ntarata biragenda biti. Nuko episode ya 4 igenze ntucikwe na 5. Ndabakunda cyane Imana barinde bibutsa gukora subscribe. Dukomeza kurya show mukore subscribe dukomeze tubane. Ciao ciao hasta la vista. Nimuyibagirwe mwoka byarwe tubonane muri 5 ndaje dukomeza.